Ini resepi Tuan Tanah. Resepi Tuan Tanah. Resepi bos. Bismillah. Minta sikit. It's very moist. Dia simpan dalam freezer. Dia kata boleh simpan dalam freezer 3 bulan. Sekarang upgrade to 6 bulan. Oh. Sanggup betul. Yeah, recipe now upgrade the next level 6 bulan. Food like test. Belum lagi lah. Nama apa? Kek perempuan. You use golden syrup? No, kat rumah saya Please. We also use the pineapple the syrup. Ya. Pada can pineapple. Sedap aku. you can pineapple. That's almond, is it? No. Walnut. Walnut and also carrot juice. Carrot juice. Letak itu saja pertama. Dia otot sikit. Sedap tu aku pasti nak resipi.